Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaluto akon iti pulutan ta, Doming Lakay. Anya nga iti pulutan yan lutom, ingga bakay. Adobo manen, Ha? Muntoy nga rodan ti kwarta may gatang itarak bakay. Ay nawaw, barbaryaman bakay. Kwartamot laang dayta, si kaki di mo. Manong nga ti gatang nga. Talubute, tapno sigurado Lakay. May mayatan ti sobrangam ti kurang. Narigat ti mabitinan niya. Gumatak man na nabita. Arak sa mamanan ti umay mugatagan si kadumeng. Kabisado yun na. Kasanaw, kitkaslasan kay ama mga agbartag. Minalumkiday na kasta. Nakamilaan din bakit ko tagsyat, nana. Anya? Alan, mangtid kay ti talo abutay. Ay nawaw, hagasam kay ti talua butay. Awanin ti ado asaludso, nana. Itidjulatan ti katgatangag. At to'y ti bago, puro barbarya. Kasday ta na, san nga utang. Ay nawaw, agasawa mamarta. Makapasurun may. Anyat na pasama kaya, Doming Lakay. Istrikto mo tayo ta nanabita. Inga bakit? Ay nawaw, apay ni nanabita. Dandani dinak ikan iti arak itay. Iti anya kanu aga po, kat bayadam mat. Yaman amaw, iti dayjay abakit mo. Hindi bale, inton sumaruno, gumatang talaangan iti sabali at tersena. Kasta mo ilang di plano, bakay. Iso mo ilang ti maawanan, iti kastang aramidan na. Nalay, mangirwar kan iti baso kandaram. Tarog yantan, dagsyat bakay. Si kamutin alakay, katugtugaw ko lang. Nanay, aglisi kang rutitan. Tasya akong ti mga hala. Nagsadot ka mag nga. Naimbaga bigat mo, Patrick Lakay. Ay, kasta making kakuring bagay. Ay nawaw, kasangsangpot mon sabot. Nasapa ka kadi arimbar. Ay, uwan bagay. Kasangsangpat ko lang. Napangko inuwayway tinuwang ta. Ay, uwan gaya. Kasla naliwayan mo tindaduming kan ingati bangkag da. Kasanumot ana ibagam ti kasta. Di magasak iti bangkag da itay. Kat kasla na bayag nga awan tinagtrabaho. Siya pa'y mabalinin ang maapit ti mula da. Agraman sa ba, naluuman iti puon na. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Ay mapan mo to itabisitaan bakit? Amangan no masakit na ba to? Sige, kasta ti aramidag Lakay. Si kamagayam ti lumabas mari kureng. Mapanak man iti ayanda duming anak ko, Maribita. Apay ijay maray. Naku na ngamin nila kay ko. Analiwayan dati bangkag da maray. Mano siguro nga aldaw asaan da anap-napan. Day sakit din maray. Sapay mabalinan ang maapit ti mula da. Ibagak manlaangan maray. Anya ti ibaga, Maribita. Agsinsinno ka at daduming kan baka nangaw may gumatgatang iti arak dito'y tersena. Anya? Amang ano nagsyat damanan idirabe ay kanahang uber da. Iso asaan da nakapagtrabaho, maray.
Duming lakay. Agriing kang. Duming! Inga! Duming, agriing kang. Ninanang mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anya di ko nang bakit? Ninanang mo ko na ag tuk-tuk-tuk. Ay, nawa. Anya mo ti umay na iba ka rita. Duming! Agawa am lakay. Mapanmulo ka tantirinaw. Ang mga nunapatagtiba ka ni nanang. Mabit lang nang! Umayal! Sumurot kayo. Agyam anak, Duming. Nagtugo kayo Anya di masapol yun Anyat orasan ngam nakaturog kayo pailaan. Kanagore ka. Apaya kasta tilangam. Ay, nang over kami nana. Anya. Nagsat kami gini bakit ko idarabay. Iso nala daw kami nakari. Isumat lagayam asaan kayo na mapmapan iti bangkagyaw. Day tamo gayam agbarbar tagtiin into na rin yung kinibakot mo. Mapan kaminto ka di nana. Iti kabiitan a panawon ko man. Kaday, nakita ngamin ni tatang mutimulayo idi namin san kat mabalinan a maapit. Una nang, mapan kaminto ka di kinibakit ko. Ay na anak ko, di yun ay tagin inom. Pakaalaan nyo iti sakit, ti kastangar aramidan nyo iti asawam. Aggagat kayo kit ding agtrabaho, tapno saan kayo nga agbisi. Anya ti may imbaga ni nanang, Duming lakay. Mabalin ka nun, amaapit ti mula ta bakit? Sapay maditirik na kita. Uray sakmit, madimo ilang tirik na bakit? Grabe ta ang over ko. Nasakit ti ulo. Agidda ka pa ikit ni ata, ituloy ta ti maturong. Ay, uun bakit? Nasapa pa yung may... Satan tumapan no magagat talakay. Kumusta ba na Duming nga agasawa ijay ko rin bakit? Alas 10 anapanak iti ayanda. Ngam nakaturog da pailaeng Patrick lakay. No kasta, saan mo ida nakasarita? Nakasarita kita. Apay ba't anaaldawan da? Ay, nahang-over da nga agasawa lakay. Ay, inayan. Una ta nagsyat da kanu ijay balay da iti rabi. Ay, pauna yun di kasta nga aramid na nga kasawa. Day tangarod, bareng tong palenda ti imbagak. Awanan sayang tibannog da, no maliwayan da timula da. Ay, Nakasarita yo ka din ni Manong Doming, nanang. Wan, Melissa anak ko. Anya kay ti kunada, nanang. Apitan da ka di ti mula da. Wan ko na idinapanak. Nasayat nga rod no kasta, nanang. Nadamag ko nga pinagsasyat da ka ni Manang Ingay Jabalay da. Pudno ka di, nanang. Wan anak ko. Idi na minsan anapanak iti ayanda. Naaldawan da anak kariing tanahang over da. Anya? Mapanak pa'y gumatang iti anak ing kabakay. Marikinak ako mapsutak man Uray siyak Duming lakay. Iti sabali manen at tersena ti papanam. Maruwam day ta ananabitak. Hoy, awanin ti planok ag gumatang itila ko na dayta ananabita. Narigat akasarasarita tayo tabakay. Naku nampay. Kan amangan no saan nakangaikan. Agluto ka man iti pulutan ta. Wan, basta agawa am ti gumatang. Takailiw mo ti bagik ti arak. Un ba kayo turay siya? Iti tersena ni nanapan niyang ti paggatanga. Sigurado amang tidman na dyan. Basta saan nga utang. Ay nawaw, arak man ti imat mo, Manong Doming. Kunaklakit din no, asino ti masalaw ko. Si kamat gayam. Agasam man day ta nga arak. Inuman may ginimanang mo. Ay nawaw, di kay mat maumumang agasawa iti arak. Isumot at iragragsak may ginimanang mo ading ko. Inapit yo ka din ti mulayo, Manong Doming. San pa'y? Itong sumarno abulan siguro. Nariga ngamin amang over.
Amuyo mat gayam, asan kayo ang makatrabaho no mahang over kayo. Ngam agsyat kayo latamat. Kas na ko nakitayan. Iso, tiragragsak migin ni manang mo, ating kau. Ay, awan mon manong. Agbisin kayo, ano kasta ti aramid yo? Ipang pangruna yukit den, ti panagin inom yo iti arak. At least, da kami nga gasawa, tagsinsin na ako, ating kau. Nagalas ti kasta nga aramid yung agasawa, manong doming. Dito'y tirsenam ka di tigim matangan ni manong doming iti arak, nanabita? Ay, siya bali at tirsen at ipaggatgatangan dan kanibaka na ita, Melissa. Anya? No siyak, kontrolak nga mintitid ko. Nang runa no amok amasansan ti panagin inom da. Talaga nga ipamuspusan da, nana. Nalabas ti kinaadik da iti arak. Inaldaw dan samot na mahang uber. No umay da gumatang iti arak, saan yung ikan, nana? Ay, uwan. Talaga saanan, Melissa. Ngamen, gapo iti dayta nga arak, naliwayan dan ti trabaho da. Dayta nga rod, nana. Awan lat amukon kadagita. Dumtang to ti aldaw nga agbisinda, no kastalaang ti aramid da. Nasalaw ko ni manong doming iti dalan iti kalman, nanang. Buti man ang ti arak ti inigaman na. Ay nawaw, imbagak mo't amapandapitan ti mulada. Nagtangkan ti ulo dagi jay, nanang. Baribar pa iti sungbat na kanya. Ay, unay laki di mo't ti kastangar aramidan dagitang agasawa. Awan ti nagdumanda nga agasawa, nanang. Awan no inaldaw ti hangover da. Talaga maliwayan da ti agtrabaho. No awan ti ganda asaw. Bayan tayo ida, Melissa anak ko. Sadan tula siguro makaamires, no awanon ti maisaang da. Sikamat ti lumabas iti sanguanan ti tersenak engga. Sa diro ti papanam. Ay nawaw, di kay ka di makadlaw na nabita. Ha? Madlaw lang arudan anahang uber da tao. Kastapay lang ti saludsud nyo. Siyempre, mapanak gumatang iti ice candy iti ayan ni Nana Panyang. Inaldaw sabat na namahang over kayo kanila kay Mau. Anya kumatibibiyang nyo? Kat saan mat ada kayo tagas-gastos? Naimbagman tasan kayo ang maibusan iti kwarta. At dapat iti kwarta mi Nana. Amin makikita yung ilablabas mi nga arak. Kat nabayadan, saan utang? Ay awanan. Naulaw kayo kanila kay Mau iti arak. Noawan tinasayaat nga ibagayo. Mabalin ka di adi kay manaktak, Nana. Talaga asan nga inapid na duming kin inga timula da kuring bakit? Sayang na dyan. Apitan tayon lakay. Winan sayang no ma-over da dyan. Basuraan to, ti pagturungan na. Ay naulaw dan iti arak lakay. Jak amo ka na kita nga gastawa. Imbes nga tinulong da agtrabaho. Tapno makaurnong da. Saan? Tabuti mo ti arak ti igaman da. Masuron mo't laengan ni Melissa ken manong na adumeng. Urayin da siguro nga agbisin da baka. Makaumawit. No maitubli-tubli ang maibagbaga kadakwada. Nagiturumbang arabidin ta. Kit saan damot tang uping. Urayan da siguro nga awanan ti maisaang da. Sakbay nga agnakam da. At danto, saan nga ita? Nga masiguradok adumtang ti aldaw. Nga agbisin dagita tao lakay. Inga bakit? Mapisbisi na ka. Uray siya nga rod lakay. Ngam awan meten ti bagas. Jay inkargak iti latang ay. Naibusan lakay. Ay nawa, sapay na ibusin ti kwartak chong. Anya ngayon ti isang ta. Ipatas mo man ti mapan itayan da nanabita. Umutang ka iti bagas. Awan mo't namin tilako ni nanapan niyang abagas. No iti ayan da na ng kentatang mo nga ti papanantan lakay.
amangan no saan data pautangan ni Nanabita. Nang runakit saan tapay ang nakaapit. Amo na nga awan ti pagbayad na. Mabitla nga ro tagpulisak. Mapanta bumulod iti bagas dananang kentatang. Anya ti aramidan nyo dito, ibalay, Manong Domeng. Dananang kentatang, Melissa. Ay, ada na pa ng damanong. Anya ti masapulyo aya. Ading ko, umay kami kumabumulod iti bagas. Ay, nawa. Tatatangkan na lang pa iti pagbuludan niyo, mat. Kastoy nga may. Naibusan kami kinmanang mga ingga iti bagas. Awanan ti isaang may ading ko. Kat gumatang kayo, ah. Adamat la ko ni Nanabita. Awan mo't lang ti kwartami. Naibusan. Inibus yu iti arak. Kwa ading ko dati. Dayta ti paglaingan nyo, Manong. Ti agbartag. Inton awan ti kanan niyo. Dito'y balay ti papanan niyo. Awan babain niyo. Grabe ka mo't ading ko. Pudno, mat. Inom nga min ti aramidan nyo kani Manang Inga. Anya ngay ita, Manong. Ay nananang, no ikan nyo ida iti bagas, ang mga no agruamda. Anya nga tatimayat ang maaramid, Melissa, anak ko. Agpatangkan kayo, nanang. Bayan niyo ida, nanang. Saan nyo nga ikan? Saan ang makaadal dagita no itad yo amin adawatan da? Ang mga numabisinda mo, anak ko. Ay nawa, bayan nyo tapagnak manda, nanang. Ngamin, no ikan nyo ida, ang mga no panunutan da nga okay laeng kada kayo tikas tangar aramiden da nga gasawa. Ang mga numabisinan mo, anak ko. Sa bagay, husto ka, anak ko. Basol damo laeng no apay nga awan ti maisaang da. No agsaludsud ni Manong Domeng, ibagayo ana ibusan ti bagas tayo. Nasken ama ikan iti leksyon dagita asadot. Pasensya kan Doming, anak ko. Ngam awan ti maipabulod mi abagas. Dito'y kami laangan ang makipangan. Ay nawaw, talaga anam ay ti kaya tiyaw. Nanang, maasyan kay kadikada kami. Mabisbisin kami kini bakit ko. Kunak no nabsog kayo iti kaiinom yo. Ninanang may. No inasikaso yo kumatigarden yo. O, di mayat ko ma. Basol ngamin ni bakit ko nanang. Ay nawaw, di nakpabasulan Doming. Sikat ikanayon agumatgatang iti arak ngayon inumenta. Ay nawaw, di kay agpin na to doon. Tagpada kayo nga adda kam malina. Pagadalan nyo ti kasta na pasama. Agagad kayo. Saan aday tabisyo yo ti in-into na rin yo. Talaga asan alang tidanalang kentatang iti bagas. Inga bakit? Sapay talaga ang mabisbisinak Doming lakay. Mapantay tayo dananabita. Ang mga numaasyan kadata. Nungay saan? Ay nawaw, di kag panunot iti negatibo bakit? Maawatan ni Nanabita ti kasasaad ta. Sige bareng ikan na ta. Nanabita, pang-aasiyo ka di Pautangan na kami kumait asawak. Uray sa nga kilo lang ang abagas nana. Kunak man no nagapo kayo ay ti ayad da nanang yaw. Nagkapo kami jay. Awan tinted da nana. Ay nawaw, naumada siguro kada kayo ay so akasta, di dandang tad. Pang-asiyo nana, awanan ti maisaang mi. Inton maminsan nga main, agtrabaho kayo. Nagalasakit kita, nagsinsindago kayong agasawa nga agin inom iti arak. Oo nana, agtrabaho kami iti bangkag inton bigat kini bakit ko. Tapno at dati maibayad mi iti bagas nga ipautang nyo kada kami. Kasta hustaon ti arak, hustaon ti bisyaw. Aggagat kayo kiday, tapno at dalamutan niyaw. Una ti agtrabaho tapno adda lamutem.
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Buludag pa'y man to impawit ni Ading Yoli a kwarta para kada kayo, tata. Anon ti kwarta, Dolor, anak kaw? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw. Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayuin, maya day ta na panunot mo, anak kaw. Nangro nakit, mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga ti madlaw ko, tatang. Ano nga ron amang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak. Kan gumatangak iti mausan. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglakla ko kamad gayab iti tinunaw, Dolor. Ay, wala na, Cora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno ag progreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga ruden, ana na Cora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ah, si Dayo, nana? Adapay nabati abangos kan tilapia. Gumatang kayon, tapno sana na masapul nga agluto kayo. Alaman nga raw, ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang, tada na panan ni Tata Maguriyaw. Alang arod nana, agtugaw kayo pa, itaitunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumot kitaw iti paraangan da Dolor, midol lakay. Wen bakit? Gusto mo na iti makitkita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya, Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta, naglalaok. anya, maanusan ni Dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka man diti sa hanggason dita. Tagumatang iti sidaen ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Yeah. Sigurado asaan anaimas tila ko day ta Dolor. Saan na naimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawaw mo, bakit? Nagatang amin alako, iso amasapak ng agpalingki inton bigat tatang. Mayat ano kasta, Dolor, anak kaw? Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno tatang. Adwan tayo, ta mga no agkurang tumanan. Uy da, tulungan ka, anak kaw. Isurum lang no niya taramidag. Di kay madanagan, nalakalaang ti aramidan niyo tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok tapno agreklamo da?
Sabagay ah. No adaman pa iti maylawan, amayangin iti ayanda, ay kat maawatan damit siguro daytan, tatang. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo. Maray, reserve kan to man iti tinuno alakaw. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, Maray. Tama nga lumay busanak. Ado ti lakok ita, pare. Reserve ka lata, Maray. Narigat ti maibusan. Sapay, makasidsidak iti tinuno abangaws kan karne, Mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipareserve mo, pare. Tama nga lumalipatak. Nagyaman na, Maray. Ay, dagasik to, kalpasan ti trabaho. Mabaling ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, Dolor? Ay, nawhaw. Iti anya kumaga po, Carla. Kat komportable ak mat iti tugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asaong umakar ka kit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah. Anyat kayat mo asawan, Carla. Agat tinuno ka, Dolor. Ay, nawaw. Day talaan, ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti ahong. Naramadam ka day tinuno ala ko ni Dolor, Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti ka. Gumatang ka matintin ko na. Naimas man ti ginatang ko di na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado itilako na at tinuno. Ay, nawaw. Apay, Mike. Narigatan, nana. Amang ano narugit tilako day ta, Dolor. Ay, saan ba't siguro? Manyat amom ngay, nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na, sakbay amay tuno dagiti lako na. Ha? Amom ka di, naranaak ijay paradaan itay agsapa, nana. Ha? Agat tinuno. Ay, nawaw. Hay, nasakit iti angkong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Hay, makapadismaya, nana. Anya? Ay nawang, anya ti nakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla bakay. Anya, gimatang kapailaang iti tinuno alako day ta, Dolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno bakay. No gimatang kalatta ko maiti bangos, di sinigang ko mati pangrabyanta. Kas na kung nakitain bakay, tinuno, ti kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No di mo kayat, adumot ti itlog dita. Isupay lang ti anusam asidaan, Amom ka day lakay, ah. Naranaak day di ang mari Dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako nakon. Agat tinuno lakay. Pagbalin ng pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Nagtatal na kalatan Sana day tadadaulam kiti katagiti customer naman. Anya klase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Ay nawaw. Nangalaam nga iting gatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga nuawanin ti pagpuna anak ka. At dapay nabati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tap dumasukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare iti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. At dapay mat nabati aganan siyak. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang.
akon nga in-deliver da iti ayan da dolor, midol lakay. Flat screen na TV, bakit? Apay ka de. Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Ike, ang mga nuganan siya na, iti tinuno ala ko na. No kasta, talaga dakkel matiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makapirwisyo sa asawam dita, bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno ala ko na. Anya, do abulan nga glaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang ang nagreklamo ka iti asok, Carla, bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agat tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amang ilako ka manin iti tinuno inton malam. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti lakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon ngamin ti asok iti balay mi. Kano adayo mo ti balayo? Kasano ko mama pasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadaken ka nga agat tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo dahi ta, Carla, anak ko. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya, kasano kumama pasabak dahi ta? Ka malumit amitro tinagbaytan ti balay ta. Kastamat lang ti kunak itay tatang. Ngam ipilit namat. 2 bulan na ingaglakla ko kay titinuno anak ko. Italaang ang nagreklamaw. Diyak man amo iti dayta kaaruba, tatang. Awan lat mangag ko kankwana no di agak tinuno. Hehe, apal sigurong tinaduma anak ko. Anya ko mati apalan na ngay tatang. No kayat na kat agla ko mat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang. Ay, bagbaga amman ti asawam midol. Apay ni Carla, nana. Awan latar aramidan na no di makiap apa. Nakitak anapan di tayan da dolor itay. Nagaduman ay nareklamo na. Awal nat sayan nga aramid na dahi ta tao. Diyak man ambaw, no apay akagura na launay ni dolor. Siyang kay baga na pa'y nga agat tinuno ka no ti kaaruba tayaw. Apal na siguro tinaduma, nana. Diyak man amoy tilay tang asawak. Sa bali mo, tugali na. Ay, kasaritam daw, tadi na ululitan ti kasdyan nga inaramid na. Ibagam kiday ta agsapol iti trabaho na. Saan adya biyag ni dolor ti pakibibiyangan na. Bakit? Siyak ti babayin mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day taadolor kan ka. Sana ni Dolor tinangiba kanya, ni Nana Cora. Pudno matimbaga. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapay itiruar. Kaibil-bilag ko lang dagita. No agtuno manunday taadolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan ti agong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinamanagapal mo. Iso nga ura adayo kag maangot mo. Anya? Kasta mo dagiti managapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, adumadan ti customer mo iti tinuno alakom dolor. Wan nga rod na nakora. Taga-kabangibang abarangay ti daduma nana. Muray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least tadaganan siyam. Pudno launay na nakora. May mayatan ati agat tinuno.
tinapatag, saan tayo nga agur-uray, iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta kinaado ti customer mo. Kasapulam sa matan ti katulungam. Adamat ni tatang nana Cora. Alaan na matan na. Uray para paypaylaan no isaw. Ah? Ayun anana. Urayak lang amalpas ti aramiden da pwestok. Tapno na lawlawa. Kan nalaklaka ti aggunay. Ah, no kasta. Pagpwisto am gayam, ti rin-renovate da. Ahwan na. Tapno makontrol matlaang ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-adda nga umapal no maamuan na alimawa ti pwistaw. Ay nanana, awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawa mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ah? Ang masaludsod ko man nana. Pudno ka di nga agat tinuno ay gagaga ya talaga akasta takasta nga rin tinigosyong balasang kaw. Kin agdigdigos ka may kalpasan ti panaglakom iti tinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na ken mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakitam ka titi pwesto ni Dolorita, Carla, bakit? Anya ko maita. Mayatang. Makontrol ta asok. Awam mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manan. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kayat ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible, mat adi mo maangot. Oho, si kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyuyawam iti padamataw. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Yung kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor, bakit? Anya ter aramidan nyo iti ayanda Mari Dolor, nana Cora. Pinurdi anak. Apay ka day. Anya, nakipurdiya kayo, nana? Wan. Apay, ada ka di pa rekout. Isumo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Sika lang, sama ti makaangangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulor, Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di bali latan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables maangarawd. Anya? Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Carla, bakit? Jable sa kano. Na, tagkatawa ka pa'y lang matakas na. Kasano ko mga nagbaling nga, Jables? Trabaho mo, ti manguyuyaw ka damang dadali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildom. Kasta pa'y lang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nana Kura, Jables ka. Oho, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit nga apalandak lang. Iso akastada. Ay, nawaw. Apay ngagkabil ka ngayon. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. No, Kita ti ko mga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay, nga aguyaw-uyaw. At da ka di ti may panlakil mo, ha? ha? Yapo ka. No siyak ti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Daytang ugalim ti agat tinuno.
Anya ti aramidem dito'y pwesto, Carla. Gumatangak man itilakom at inuno, Mare Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makikita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ga ka di ita kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan mat kit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, diables ngam na banglo. Si kakit di man. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mo ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare, uray mano adigos, ken mano abang banglo ti usaren, narigat a maikat. Anya? Ay, nawaw! Anya man ti trabaho ti may sa atao, rumbang laeng nga irespeto tayo. Saan tay ida nga apalan wenno uyawen. Suportaran tayo kit di dagiti arapa apda, babaan iti panang suporta tayo mat iti negosyo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka di tinadamag ko. Nagsubli ka no matan ni ising di tapalayda. Ay, wan, Marilori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa'y laang nila kay na. Kalpasan ti panaglalaki na. Ay, kat naka-ameris siguro na, Mare. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na angam. Nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na, Mare. Di mo nakontento kin lakay na. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Marilori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kidjoy ka mo't. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't Maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tag-istorya, Maray. Kunaklakit din no si nuti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agaway. Ha? When now, imbati na kamulaang, itinangisukatam kan nila kay mo. Isu, no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko.
Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isublipay tinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lori? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket nga raw. San aya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Awan ti maaramidak. Gaputapod no ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya man rin ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik iti napalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misublida pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw, Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. asino man ang tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan amaliklikan? Adalat ta maibaga dagiti tattao. Salinaw, tinagapwam lure, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga, si kamanan tinangidanon iti chismis ijay. Wana tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko adamag tatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni isay. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manon kinilakay na. Saan aya, amapali na nakaamiris jay tao, iso nagaway anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manon di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manak ko, saan anasayaat akat katawaan ti kamalitipada tao. Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaangan tayo may kamartin ading ko. Apay kati manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Day tatipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta, isugayam tidakdakamatan ni ising ni dinaminsan. Ay, amo pa iti day dya a babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Gamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya nga iti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada nga min tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Iso talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay, namare. Apay nga min aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay, narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta ang dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro kapaikit din ngam ti asawa ni ising.
Di ka matan sumar nga mang padpada ka si tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka ti masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalat ta kanyak. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti ka aruba tayo, apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maritis da pa'y kitde? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakit. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanyak lakay. Nasayat nga rod no kasta bakit. Bilibak unay iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak. kasjaya talaga ni Manang Nora bakit. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising iti kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kastangar aramidam. Ulitak manan mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun mare. Awan ti tao a perpekto. Iso an narigat ti agsasao. Tama nga nudumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak maray. No syakti si ka, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Na, kapod no mo tis istorya ak maray. Win ah, ngam naragsak ka kaday maray. Panagkunam ka di kat nasaya at amapan mo kat katawaan, wano ibaba inti padam a tao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Puno ka day, a pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatang? Isu matyagwarwara sa damag iti paradaan itay nagpasintruak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng. Ngam oray si ka, adamat gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo't. No sakti si ka, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, tagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na.
Pinagkwartaan na kanukay. Ay, Juan. Iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot nga min nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Uy, ni Muller nga ex na iti sentro mismo tinangibaga kada kami. Anya? Kunak tumot at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimot nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris mo tayo. Umay ko man isubli, to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibaga, Maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, uray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mga kalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipádam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, Maray. Ay, sige. Inakon, Juan. Apay, mabain ka kade. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ng ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta, Marinora. Tapay, anya timbaga na ken kaaya, Lore, anak ka. Nakarmaak ka no? Ay nawaw. Pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at akatawaan uno pagang angawam ti kamalitipada matao. No, ada nagkamalyanda. Ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin. Di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man uno saan. Adamat pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumwar, tatang. Kasta talaga Ay, kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan. Gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Ising. Hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kao. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da ita, tatang. Ay nawaw. Anya ti aramid mo iti ay. Anya kumapay ngay. Mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at manin ano kasta ti aramid mo, anak kao. Si kamad gayam Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, ada ka din ni Ising, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adalaan ko makayat ko nga ibagaken ko na, pare. Anya da jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y, Mari Lore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din nung kaguran nak, Mare. Sapay prang ka ti panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men. Husto ka, Mare. Ay nawaw, sika ka di dayta, Mare? Un, Mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano, pagang angawan tayo, tinagkamkamalyan tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan, Mare. Narigat nga minti aging dadalos, no maminsan. Un nga rod, Mare.
Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay, wan gayam. Nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, mare? Ada ka no na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda intun malam. No, kasta nga rod. Agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay na saya at ti pagsaritaan ta, saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la kumata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wenno pagang-angawan ti biddot ti padak a tao. Inapo, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimpla ak iti kapeta, mare. Ay saanan, nakababain mo't ken kamare. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta, mare. Ay, nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang-angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.